I evo ponovo vašeg omiljenog fitness žabca. U ovom videu obradit ću jednu veoma zanimljivu temu. Znate li koji organ u ljudskom telu ima sposobnost da pamti? Pomislili ste na mozak, naravno. I u pravu ste. Mozak je jedan od najkompleksnijih organa i do dan danas još uvijek nije u potpunosti proučen. Pored mnogih drugih sposobnosti, zaslužan je i za to što se još uvijek sećate onog keca iz matematike u drugom polugodištu 8. razreda, ali nekih lepih događaja iz vašeg života koji su se davno dogodili. Da li biste mi poverovali ako bih vam rekao da u vašem organizmu postoji još jedan organ koji može da pamti? Šta biste pomislili ako bih vam rekao da su to ni manje ni više nego vaši mišići? Koliko puta ste čuli rečenicu "ma trenirao sam ranije, imam mišićnu memoriju"? Ili možda "ne brinem ja, čim krenem da treniram, sve će se to brzo vratiti"? Ali šta je zapravo mišićna memorija? Da li mišići zaista pamte ili je u pitanju nešto sasvim drugo? Ako želite da konačno dobijete odgovore na ova pitanja, morat ćete da odgledate ovaj video do kraja. Sledi deo gdje vas pozivam da lajkujete ovaj video i zapratite me, pa prelazimo na glavnu stvar. Obavezno lajkujte ovaj video, zapratite ovaj kanal i uključite ono zvonce za koje znam da vas mrzi da ga uključite. A bilo bi baš lepo ako biste podelili ovaj video. Vama to ne znači puno, ali meni znači mnogo jer želim da postanem najpoznatiji žabac na ovoj planeti. Mišićna memorija je pojam koji se često spominje u kontekstu treninga ili sporta generalno. Mnogi veruju da mišići sami pamte prethodne aktivnosti, ali u stvarnosti je reč o složenom procesu koji se u najvećem delu odvija na nivou nervnog sistema. Podelit ću ovo izlaganje u dva slučaja u kojima se susrećemo sa mišićnom memorijom. U prvom slučaju mišićna memorija povezana je sa nervnim sistemom, jer je njen osnovni mehanizam smešten upravo tamo, iako je većina pogrešno vezuje isključivo za same mišiće. Mišićna memorija u ovom slučaju predstavlja sposobnost mozga i nervnih puteva da zapamte određene pokrete. Kada prvi put učimo neku vežbu ili bilo kakvu motoričku radnju, setite se prve vožnje bicikla, nervni sistem troši mnogo energije. Mozak mora svesno da kontroliše svaki segment pokreta. Signali se sporije prenose pa su i greške česte. Setite se pada sa onog istog bicikla od malopre. Ponavljanjem istog pokreta dolazi do stvaranja i jačanja neuronskih veza. Nervni impulsi se prenose brže i preciznije. Pokret postaje automatizovan i zahteva manje svesnog napora. To vam je mišićna memorija na delu. I to mišićna memorija na nivou nervnog sistema. Zahvaljujući njoj, složeni pokreti vremenom postaju prirodni, automatizovani, odnosno izvršavamo ih uz minimalan napor nervnog sistema. Nervni sistem uči kako da aktivira pravi broj motoričkih jedinica. Također uči kada da ih uključi i kada da ih isključi. Poboljšava se i sinhronizacija između različitih mišićnih grupa. Setite se vašeg prvog preskakanja viječe kada su vam noge radile jedno, a ruke nešto sasvim drugo. Koliko ste samo puta zveknuli sebe u potiljak ili se upetljali u kanap. A posle nekoliko meseci, ipak ste postali prilično dobri u preskakanju viječe. Ovo također utiče na rast snage bez povećanja mišićne mase, što je prisutno u prvim nedeljama treninga kod početnika. Zbog toga oni često brzo napreduju u snazi jer se njihov nervni sistem treningu prilagođava brže nego mišići, ali kod početnika i mišići dođu vrlo brzo. Drugi slučaj odnosi se na uticaj mišićne memorije kod ljudi koji su pravili pauzu od treninga, što vas verovatno više zanima. Verovatno vam se nekad desilo da vam neko kaže da je besmisleno trenirati kada će sve to opet nestati kada prestanete da trenirate. Prvo, ne vidim razlog zašto biste ikada i prestali da trenirate. Čak i ako nekada nemate dovoljno vremena ili uslova za trening kakav trenutno imate, uvek možete naći neku dobru alternativu. A ako prestanete da trenirate, da, doći će do toga da izgubite veći deo mišića koji ste izgradili dugogodišnjim treniranjem. E sad tu postoji jedno veliko ali. Organizam ne zaboravlja tako lako prethodne aktivnosti. Iako tokom pauze dolazi do gubitka snage i mišićne mase, određeni procesi dalje ostaju sačuvani. Tokom perioda redovnog treninga nervni sistem uči kako da efikasno kontroliše pokrete. Kao što ste već čuli, stvaraju se stabilni obrasci aktivacije mišića. Kada prestanete da trenirate, ti obrasci ne nestaju odmah. Nervni sistem pamti te obrasce i spreman je za ponovnu aktivaciju. Zbog toga se tehnika izvođenja vežbi i koordinacija brže vraćaju kod osoba koje su ranije trenirale. Neće vam trebati puno vremena pre nego što ponovo usavršite formu na čučnju, bench pressu ili mrtvom dizanju. Pored nervnog sistema, promjene se dešavaju unutar samih mišićnih vlakana. Tokom treninga povećava se broj jedara u mišićnim ćelijama. Ta jedra se zadržavaju čak i tokom dužih pauza. Iako mišići gube volumen i estetski postaju manji, njihova sposobnost za rast ostaje veća. Zahvaljujući ovome, kada osoba počne ponovo da trenira, mišićna masa se brže obnavlja. To praktično znači da ako vam je trebalo 5 godina da izgradite određenu količinu mišićne mase, a onda ste pauzom od godinu dana izgubili 80% tih mišića, bit će vam dovoljno svega par meseci da nadoknadite sve to što ste izgubili. Dakle, za ono što vam je kao početniku bilo potrebno 5 godina, kao iskusniji vežbač sa mišićnom memorijom ostvarit ćete to za nekoliko meseci.
Mišićna memorija nije mit. Mišićna memorija je prava stvar. Realno, to je veliko olakšanje za sve nas koji treniramo. Postoje ipak periodi kada na određeno vreme prestajemo da treniramo, manjak vremena, previše drugih obaveza ili u najgorem slučaju povreda. U tim trenucima dobro je znati da sve ono što smo pre toga postigli neće tek tako bespovratno ispariti. Ok, dobar deo mišića nestaće ako ih ne trenirate, ali dobra stvar je da kada jednom izgradite kvalitetnu mišićnu masu, uvijek će vam biti lako da je održavate, ili da je povratite u slučaju da je iz nekog razloga većim delom izgubite. Ne dozvolite da vam ovo što ste danas čuli posluži kao izgovor da napravite pauzu sa treningom. Cilj je da zahvaljujući mojim videima postanete najbolja verzija sebe, ne obrnuto. Ako vam je ovaj video bio koristan, lajkujte ga, ostavite komentar, pretplatite se i kliknite na neke od ova dva videa na ekranu kako biste nastavili da slušate korisne stvari. Vidimo se u narednom klipu.